Ia nangka tahu pak, kama pitai na lupa tama purana mak beresal lang imangin lupa na maso anak macone belisi itu. Itu mangolo saliwa memang itu sandala nah. Tega. Ia na tu anak macone belisi apa aseratu anak-anak dua na angka na talu apona. Angka tu nanti lo koto selebine tu 5 pangewat tu. Na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masan na tu koyo tahu pura boting. Yana tu pangewang itu, yana tu ampai nasur nabi tawa bersalah kometama kamarae. Angka tu nanti loko tau mak beli bola, na tulisi salah. Iya tu persi salah itu. Na saga je manu na yanu macarepa-repa, mendre oko adenge jamba na pemade. Yana tu nak ada guru takali si dendre mako memia tu ko manu dia tu nak bisa kaje dendre. Itu guru takali si dendre napa makada iya ko mendre bali bola na bali manu na bali bola mo ko ademu na de nak bisa kaje na takut jamba na pemade aja mu bisa itai manue ademu banna mu bisa. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamat-tapat napang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir sidang jamaah maghrib, ibu-ibu majelis talim dan seluruh imam dan pegawai syarah yang sempat hadir. Sitonganna ya kegiatan kegiatanna lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, jadi turun di kurang lebih 20 masjid. Jadi saya dapat amanah ke masjid kita pengajian antara maghrib isya ya jadi itu namita ya na taman saya pajatona. Jadi makanya angka 2 telu aga-aga memang perlu ipalempu makokoe. Nah sebab saya sebagai ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendren Rapang mamula kak seding istilahnya seakan-akan iro amalan taupan rita tak ro riolog alina gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, alina gurutta kali Belawa Ki Abdul Malik, alina gurutta Ki Haji Abdul Muhid Yusuf kali Sidendreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka dia iro amalan ero degaga dalelena. Sehingga istilah napa kita we makokoy maka dia amalan bid'ah. Kega nayaro megayga kunu na sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sampajang na sangi bid'ah. Jadi mega maaf baca donge komai na sangi bid'ah letek bola baru itai na bang na sangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosallange si selle si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko iya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kokui 5 dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya iya ko makada haram tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na haram kamakiro iya mitu ko makada bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka
makiro. Jadi nangga ima kada ya nangka tahu milau doa bersama pada imat terona pure mak bereselang masih kiri jolo tania bidayero angka mematoda lelena had desa tapi tania sempajang upa bahagi kie tania sempajang apa iya lo sempajange ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imondrina yero tania sempajang tapi asanna sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selange salai apa okui sampajange na pertama iyan na moi mondrina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hat desa no kilala sampaja jadi ako ang kataw makada degaga sikiri na rekopure masampaja tahu tahu makura baca ya tu makura baca jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makokoy iyi upasang ipu imang tapan nanungang iro nasabaok ko mitu onron na wadding to pada mangolo milau dolori po Allah Ta'ala perlu palampura cede bela maka dia rodo bersama dua mematoje tu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo bersama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandre Andreta itu tepakan jaki kare jolo jadi maka dia sange doa bersama si bawa milau doang tapi pada lia ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau pada angka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu nge milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisi lopoy jadi iya na okoni na nala dasar na saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilawi kebutuhan tak padahal deharo na cocok sa dia na salah tapi iya lo hadesa dena iya miro bawang hadesa bahas si tantap pak dongenge dena iya miro makanya tu koi buka ikorange rata-rata ya tu pak dongenge namana capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namana capana berarti kami jamak nangka hadesa naro nabi tarampe makada iya ko ganna ipatapulo umma ko si pulupulung angka ko to salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah nato mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita iya to na tu pasabar ngampay nabita iya ko masampaja tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikirna maka dai iya pana asa sampaja jumae nareko 40 jamaah mukim iya kecuali tu kampung de meto nagan na 40 tau dia na marigagah iya ko ganna mu 40 tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar 40 walaupun matu ko pikir kama dupa-dupani iya naro pasabarang jadi ya di pu imang iya ron nak tajamaero angka tu dalelena angka kama hapacara mapole tapa maka da bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo ma baca-baca kada pegay-gamu kita mu baca apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana hagurut tak kali sidendre tu kita na macen ne mematoko kamarana napa ni guruta na apalah dia na tarubang ibo na ya kung katau makutana makre guruta angkau koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko halama seko tu lalu nomu ale mu buka mu itai na apalah apa dia na pari lamari kita na nareko dia na apalah itu iyo po na makoko ay di malibo madari lalo din nalag gapak buku na di panang kanibaca jadi ko ni
Jadi ro tau pandri teh diolo malom masakka ibacana jadi dena mega mapasalah. Yo pomiwita teh makoko ako manuye napai sirupa na isang magala ni mapasalah. Mako matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di mena isang magala tu mapasalah. Apa yana de na pada ni isang salah ni. Yana tu ampai makada de baca-baca moki. Iya di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange kega na makada ketong kong katau makada de gada lelena tasurumai makuta na tanah makada demi tu dia tau pandrita riolo de na pada tema koko marengkalinga carama iya tau pandrita riolo makadami baca iye iya mu pigau na suro ni rewa iya ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na de na kana kutanangi anak mundri to menama koko maka kutana ya nang kay podang ita pa makada semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jamai iya na he jadi iya na tu ampai upasangi apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasigaru-garu onna amoro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nangga akida padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum bansanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewate ko de nasi di pendapat apa puang Allah taala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham maka de puang Allah taala kelo melo ka pasti dipahangi ataku wading wulle tapi de melo puang Allah taala meto de melo iko to malele ngapahang maka di puang Allah taala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham jadi nang katau cid dimi paham na pake taunewa na puang Allah taala yaitu apa puang Allah taala memato make lorangi de na si di paham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya ciori pikinna Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali iya na pa atau pandrita tapi te ipandapana iya ko Muhammadiyah tu de na kongbang pa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami na matadae kami na sama turusi atau pandrita na panala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa ititana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkap pusat letu oko desa sirupa tu mau bacana tu doa ititana ya tomi tu Allahumma bait baini ipada pada mana yo potu NU maka tu ega nalati Allahumma bait baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa ijolo ke hak desa kami nama tada yana ronala cide yana tiasa tarji walini contoh masalah mak dusa kangejen ne angka cik di tau mato angka nang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana na iro arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana atau matoh maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa tapahamu oh iya nak mundri ni kak pada napahan ni takok lau karawai lama rupa na de nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng make nabi tajana nabi tajana ia tu muka rawai na pada mia itu do cilimu kau niro rewa niro 20 asera sona
angka to makada 20 ruasona Puranon na ya tau matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo ko nabita si tinro tuda nginabita ko lari-larian na masigie natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka majenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita a jenne mana ko ha kena itu kare pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak baduwe lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya at kalolo talwewe maka nabita jenne mana ko iya na berbeda pendapat lo maka dai angka na tau panrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabay tau mato makutana yolo napa nak muda imunri berarti terhapus nia hadesa iyo loiwe maka dai ko kuy agama nasi mansuk lay susui ya undang-undang maka dai di amandamen betongan natanyana ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ingka hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai angin palapi ko puro mak jenne batal ha jennemu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nak kadana ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya mato pawi mondri na dia nak kadana nabita dia na ni pakai ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gare keadaannya na paresay nasa iya pamulangi makutana tau matoha iya kedua tau malolo berarti ako tau matoha karawe kamaluan na din na marigaga apa awad di jaji tumata minakakangi makiro iya ni ko tau malolo berarti angka syahwat na batali jenne na berarti aki karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena batuk metola mapangewani tu kumakala salah itu kere kemudian angka tau panrita makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba iya tu tau mato yang kalasan mata rutari na pataka lupang itu makada kami hanabita batal nasang ide na marigaga de to pagana si badega sabin na jadi dinami de to paniri sama kada tanya to kaya to pak balen na tau pole mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lah dipakai iya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita pahamnya ide itu mak pangewa metu tu teh pak kami mak pangewa tapi aku tahu mapahar de nasa ide jadi di mani tatangan itu pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem nih tapi ya punai tanya muhrim datu ko baine tanase manta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naya baine we lai nikahi si balai gauli berarti muhrim makanya tu baine we manuri manta saki hak tu hakku tamli asanna agasa hak pakai itu hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai ini tabahnya iya na tu na pagewagi tau pandrita ya kokui kita nak malo masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan na apangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angkanang kanabita pole mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo mas sampajang Aisyah makadai manta sapi aganda na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesay itu ni kare ina maraje wani mata sapi nasad de angka si hadesa na pu ba Aisyah maka de Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita
tangaban ni tako pesat dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesat dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aje na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko sigesa imakun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja dia nabita na suju mi dena yamana na to suju masampaja itu dia tanah pangewangi itu ina marajay hewana dena iya na jadi aku iya na pahate pak de itu na pasala apa ni sekada angka mema dalele na pake engke jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandita riolo dena si sala ana ya to man ya to makokwa ustaz cede salai cede neraka magi jitu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makoro cede biasa lau tangaro patu kumaku dia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamanang no mana boleh macarama nakarte wenapan kau ustaz ci di milalan nola jadi mako memang jadi ini naro pacarama jadi itu pak agama pada milona warunge pada launa warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe idi mani bawang kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale to manre tempe gitu jadi aku pendapat nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu ina tu ampai idi ko NU maka tu ga rupana ko masampajang ko Allahu akbar wah maega tu itu angka jadi angka tu nabila mi itu dia pernah makan jatah tu Allahu akbar angka to ko bami maka dia nakai padahal ya ko to melo mi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie nasabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk puluh kulima bajujunna katuli jubana rae maloe engka nak coki mak benyo ko rumatinro mapangajian nabita magi na tapalupa iro nak coki masuk tapanay tay taselang tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka de nabita Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabita maka de Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dene sagado karake kana cocok yang jelasnya ialah di 200 cokina de to paga ka apa tau bila pak 200 cokina de to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi takada mu pandre moga nasa upandre sah maka de nabi teh yana ni pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh o ile iro mu buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lepa ngoko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro ko ilei maka de na bitta illau dokko ilau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle nak kuatu sipak na coki ero jadi idi naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo korupana maka de tomato tariolo ye ko julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima dong yo kutu biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempak midi ada pahala lagi nang kali patu dah kowe itu iya naro na pak guru ngaro tau pandri teriolo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natiat tu nabita yon risandre do pintu
si bawa palanna ya sange palang ya tu akatanyangan na tu tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di ondo sandri ya tu mangka dalile la runtu polokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'alim maka daya nang kata sandri oko daw pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yana tu nakada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja angka jana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasa ko tu ya serihil ahmar ya tu ngi cela ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya gatu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'alim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujuinya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isa sa ya ala palulu ala satta makadami isa sa ko bajai termasuk ya tuh angkat pake jakka polo ni matanda ni pakai mau pemajaka ya ang ada dito ko boleh kajaka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis saya Imam Sarnuji rampe rilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'alim tau pandrita lupo ya na pango iya na tunasa tau matai riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilaw lalang apa mo pulung karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak beni saliwa bola iya nak beni saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing okon itu nama dari yang kata mapat dia rona langsung mate pakaiannya itu oke itu jadi nate manang makadani to matai riolo pe mali yo po na mondre na sangka mana siasa de gada lelena pak dia nak kena baca kan jadi laulolongan mo pak ye na mo tu seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Koju Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan nai dakwina tongang ihanasan itu pandritewe maka daya tu di oko Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang na gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron na walye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama o ko kulo angka ko rapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mamana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal langi tau matota tanya ustaz kullu tanya betul kan tanya ustaz YouTube tau apuna me matona bitah apuna nabi tangkat tama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang agagay pa na pasal lemanang idi mililata ogi makat do jadi dena me siruntu basara itu tita nigare iya naro lau wanu kakak tungatona sanghe
bepata nagare agi di bepata ugi manasa buronggo itu maka dari barongko dari kata barakah basara naro barakah apam dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangi pasok toh itu dari kata pasol li rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulunna masih pasol li rabbika angka bepate dia agak katiri salah ha tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa ko kamu setu de tu gaga bicarogi ne tu al katiri magi nang katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada as-solah maka dai katiri salah katiri mandi al katiri mindin jadi iya naro kau cocok tongat toro dega gatu tejo upi di andre mama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasui maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasui maka dai wara jadi si salah napa niti di bepata ugi apanya tuh loka kaluku gola calla ya itu tasapa di gare konde ya ga kaluku lakbu gola calla leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri salah ya mato buronggoe gola mato si bawa loka toliyam itu jeje negara jadi ya moto tu be pamacenne tak ye narok nalengi asang tapi asanna manca jipak dongeng namun dia tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak nela sama kaleleang apa andre nama kanja iupui di makoko hai kamana ni rupana lasai pak namo be pata de tone ni risang asanaga ko mai do betul kan ipe di makun raye ya kong kata saraya aja na teko tak toli palen na aki buani hawai pelah ya pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu ada dan tahu nama igare nagangka 5 tahun tu teko tak di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame maje campuran naro na tengi tapi 5 tahun awak di mau payinu na ye ko to maki buat tengi di pak koele ina minin korewengi mawari ni itu kare magi PT kota na yinu tegalas makoto dawak kada aja tinu tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kali lihat tuh wakiro iji upasange aja na tu yero aja na apa amiga ton ye makun rei pedelo se pede makutui to di mana meneripa nah itu dena na me maki bua wai pelah to limelo mani nasang anu iya namai gahe jadi ini makun rei yang kato tu baraka na kotaki buarang ilakai tawai pelah ya mi koto di teko tak manina pasta dia ai sapra bani basere ko dia na memang kali ga baca itu jadi tapi dia tona ko makun rei ko miro kampung na tema ko mi ga makutu ko malilam manamo iya dia to kaje rona taman watu aja nang karojatan apa si tanganan nang oh iya kemudian jadi ia naron apa ya ko piki ya jadi ya tu ko piki bahas tata mapange watawe angka nabita na solli o kisi lempudo cilina angka non ribendreng angka tonang kana mariolo iya mi makabawangi mako Allah ide penang kau runtuh Pak angkat to awi tahu nak baki tangala dan menahan makai satu bami Allah kayak itu iyan nama makun reye angka sahat desa ulolongang maka dan apa isi kuna apa silam ku isalengka nasi baca pak jarina layolo jadi itu ko makun reye soli makomi dia natarah kamen re arwane bem itu wat dino la bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu ya de rone akakai cede ia makun reye di parapai makiro
pada itu komanda ka ya ronewe makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalo nabita na ite makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju no tu limanna ye mi koronewe na ten nabita magina tu nasa nabita su malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu maka dari hadis ia kui paling na kang ikaca nabita kolakka na koroko i kacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakar apa maka dari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minawe di lalas sampajang maka dari sahabat angka kape tau minoko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakka na yena tupanga kami na makalasi katonga to tau pa rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tau mapat dine malaka na aja na tanoi itu pak matan ramatoji to tulung pat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok ko masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama gaga itu dia nama gaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita ero kita hikmah termasuk hadesa biasa na rampe guru tamali belawah yaitu simpai wisan na sabang ka jamaah na podanga ko bone oleh macarama ko bone nang ka jamaah na guru tatomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasang nasa sisile tu teta na ika kadaga tapake-pake di uwa na de manana mo padilak ka de manana kan ipa di utu padagi nasa kada de wisasana sakade me pak gurui ya tiasa tahu seke pada me palete pa disangana na saya kene de ta cara mangi ustaz dia tulis sangita kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali na iya manina ngoko kampung dapi siletik ku yaro matemanan ni na cara mangi guru tamali belawa almarhum amagafurlah maka de gurutta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ia ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah dena kan nai pad diutus itu bas bapak dilaka ku ya tunala pangupu na napakeder tomato ya iya tu pak ustaz di tongan kan na bela itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku iya dia nang kanasa nakannya apa dilaka pa diutu kita coba-coba nih pak dia tahu patuna terlambat itu jadi iya kok mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sungat tuh ya roh papa lampe sungat yang kata tu ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega katau me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi quraisin rakaat kedua iya jadi ya roh jadi di mani ke kami tapake meki mali pak berapa diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi mani jadi sampai sunat subuh tanya sampai subuh pakanja kita lina la tatatika masyaallah ko sampai subuh tanya tu sampai sunat subuh mi jadi ya pak berapa dilaka itu dan itu obatnya kemudian itu ampai pak ayah kotor rokok bela palampu-lampu elak kata tapi angka kita tahu mako ko mas sampaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilak si bapon cinge na payero lima ibu kai cende idia ronewe ya makun raya lari tamai limana si kuna lari tama iya ronewe lari masu cede tapi aja mona koe masu cede utu yon roima katani tapi angka wita tau rokok we na pano ili mana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa uruntuk bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajana mi makun raya iya rone we de nako dia rone tapahang sampaja makun raya kama tajamah tapi arone itu iya ro
Jadi mesti tu irisa makadaniga makutani aku makunrai berarti sampai jam makunrai. Apa ia tu sampai jam makunrai tanya hadis pilih. Tanya makada nabi tak jamai nasaba arwani nabi tak nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mana mau nabi tak ya curi makada lima nataraka sikuna ko kata berei. Ia ko rokok napa ni ko masampajang nabi tak kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada ia surah na baca nabi teh berarti masau-sau iya na tunakna to pandita ina iya na sampajang tatta yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pa angka mi kato tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imang ede nakwa ede na wading apa hanya yang namai di imangi masau-sau apa dia nama kau bawang yang kau tahu kata beri napa mama kau bawa dia nak kau apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia kau makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada siba salawa bersalang takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus assalamualaikum assalamu alaina asyhadu alla ilaha masuk tu napas ya ro Allahumma sholli ala aja nakarani ada aja rukun kauli ya ro tapa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Mega toje itu imam doa bersama nasa ngalina mele patujui aga to melo mangani na din yang kalinga ete iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin tatarima po pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay tu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma antas salat po ngidi minon roya poleang ngasanya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa dipole turu lagi ko tanya izin tak yero yenaro tarab bana atina aja mo na malampe tingkat to imang mau gaji tu masa pimi kato ma mu jago nataja ba man ni nasa aming ang kalalo na pasitodo aming ay no kasi na ima gimpe ma mu kiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo po ko manasay ira to ampay megato je tau ba kita ngana sangada je to milodo na dito niang kalinga gaje imangi minonro je eto iya rumah kade emak dek taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame mato je tu anak nai balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah iya nang ka tahu pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa nama so anak macona balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah tega iya na tu anak macona balisi apa aseratu anak dua anak angka na talu apona angka tu nanti lo ko to sia lebih nengange tama ni waktu di oh iya tama ni angka nanti lo kota selebihnya itu 5 pangewat tu na tu ampai na sore nabi ta dasin si badasi masan na tu koyo tau purai botin na tu pa pangewang itu na tu ampai na sore nabi ta bersalah kometama kamarae angka tu nanti lo kota mak beli bola na tu lisi salah iya tu persis salah itu nasaga je manu na yanu macarepa-repa mendre uko adenge jambana pemade ina tu nakada guru takali si denre mako memia tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali si denre napa makada iya ko mendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jambana pemade aja mu bisa tai manue ade mu banna mu bisa itu guru takali si denre aja na tai manu mu bisa ya pak manoko ko tai manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demu mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak malapa
jadi ako deh sakira yan ang pangulong ng mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala jadi upasang babae sekalian iyaro amalang-amalang kunno subwe manas satu hadesa na makadalalo ti mantasapi yan ang kataw kunno na lupay wi kunno subwe suruh suju sakwi kung nalupay kunno subwe kuy mantasapi jadi itu kunno apa kunnut nazila kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunnu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manri balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manri makasolango ko se kunuki eta sa kunnu nasila manolak bala yero atau angka tau melo makdo ca ako kampung itu kunnu nazila atau kamelo tau sarangi kampung itu kunnu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay ko may na salah silele kunnu nazila ki itu kunnu tolak bala iya ko subuh kunnu subuh kato tu kunut laknat iya purna jam nabita iya na niatnya niya patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manam na ibunuh pakapelakoran di sumur barut itu iya na rona kunnu nabita aling niya cilakang niya tawe wala iya ke pamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajani nabita tapi rona nabita kunnu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunnu mataru magai na sabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo mapa guru lai hadang ke Yahudi na palayun ya narona kunnu laknat nabita sekrekwa mimpong Allah Ta'ala nalingi pamala ya rota unungi paka pelakorangnya dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajani nabita nasaba itarima ni dorna makiro yenaro kunut laknate na papisaw ni naturo ngayae tapi ya subwe de na kenapa pisau nabita menurut si riwayat ya tu ampai toli kunnu subuh ini yenaro mega apa tu makada bid'ah pak de na lolongang hadesana